از رادیو آزادی که امروز 11 آگوست تقدیم شما بینندگان بینایت عزیز می شود. امیدوارم روزتان با قرار باشد. ساعت با وقت پرگر است و 7 صبح است و من آماده هستم که چون همیشه خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما برسانم و پیش از یکایک شما سپاس میگذارم که پیوسته ما را تماشا میکنید و خبرهای رادیو آزادی را منتظر میشوید. و شروع میکنم از خبرهای بلاروس چون این شب روز داغ است. شب گذشته در اعتراضهای شهر مینسک یک نفر به هلاکت رسید. گردهمایی بر ضد نتیجه‌های رسمی انتخابات پرزیدنتی بود که بر پایه آن رئیس جمهوری فعلی این کشور الکساندر لوکاشنکو پیروزی فراگیر به دست آورده است. بخش بلاروسی رادیو آزادی از قبل وزارت امور داخلی آورده است که اعتراضگر بر اثر ترکیش مواد نامعلوم به هلاکت رسیده است. به قول همین منبع این جزئی ترکنده در دست اعتراضگر بود و او میخواست آن را به طرف پلیس هوا بدهد. ولی مواد منفجر شده است. این حادثه شب 10 آگوست هنگام پاکسازی گردهمایی اعتراضگران در مرکز پایتخت بلاروس به وقوع پیوسته است. به قول خبرنگار رادیو آزادی آن زمان چند هزار نفر در منطقه جمع شده بودند. اعتراضگران حرکت نقلیات را متوقف نموده کوشش کردند که سنگر بنیاد کنند. بعد از انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس اعتراضها بر ضد نتیجه انتخابات جریان دارد. نامزد مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا به خبرنگاران گفت او خود را پیروز می‌شمارد. تیخانوفسکایا افزود که مقامات ما را گوش نمی‌کنند و آنها باید درباره انتقال آسایشته قدرت فکر کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس ابراز داشته است که طبق نتیجه‌های پیشکی رسمی تیخانوفسکایا کمتر از 10% آوازها را به دست آورده است. اکنون میرویم به تاجیکستان که با قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان برای انتخابات پرزیدنتی که 11 اکتبر در نظر است 68 کمیسیون حوزوی انتخابات تأسیس داده شده است. در این خصوص دیروز در جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی قرار مربوطه قبول گردید. کمیسیون‌های حوزوی انتخابات در هیئت رئیس، معاون، کاتب و نه کمتر از 4 عضو تشکیل کرده شد. وکیلان مجلس نمایندگان میگویند خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سبب‌های یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان میباشد. و چون از کرونا ویروس گفتم، وزارت تندرستی تاجیکستان امور نوی گرفتاران کووید 19 در کشور را اعلام کرد. در یک شبانه روز گذشته 42 حادثه نوی این بیماری ثبت گردیده. در مجموع شماره سیرایت شدگان در تاجیکستان به 7827 نفر رسیده است. تا 10 آگوست در کشور 6614 نفر از بیماری کووید 19 شفا یافته، بر اثر آن 62 کس هلاک شدند. متخصصان میگویند ممکن است تعداد گرفتاران بیشتر از این رقم باشد. در عین زمان بانک آسیای رشد گفته است که در سمت مبارزه با کرونا ویروس نو به تاجیکستان گرانت علاوگی می‌دهد. این مبلغ 2.5 میلیون دلار را تشکیل داده از سوی حکومت ژاپن تقدیم می‌شود. قرار است کمک مذکور برای بهتر کردن تشخیص لابراتوری و آزمایش‌های مربوط به کووید 19 و پیامدهای آن در تاجیکستان استفاده گردد. همچنین سفارت اتحادیه اروپا در یک بیانیه روز 10 آگوست گفت سازمان اکسفام به 43 مرکز طبی و 53 مکتب میانه وادی زرافشان به مبلغ 28,000 دلار مواد ضد ویروسی کمک می‌کند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از بازگردانی 10 نفر از شهروندان درمانده در قزاقستان خبر می‌دهد. به قول همین منبع دیروز در همکاری با مقامات مربوطه قزاقستان باز 182 نفر تاجیکان درمانده طریق پرواز مخصوص شرکت هواپیمایی سامان ایر از الماتا به دوشنبه انتقال یافتند. از این پیشتر یعنی 30 ایول سال جاری 261 شهروند تاجیکستان که بنا به بسته بودن مرزها در گذرگاه ژیبک ژولی سرحدی دولتی قزاقستان با ازبکستان موقتا درمانده بودند برای زمینی به وطن برگردانده شدند. و با استفاده از فرصت رو میارم به خبری مربوط به پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه که متاسفانه تو هنوز یگان خبری نوی نیست در این زمینه، چون میدونم که حالا باز زیاد در این باره از ما میپرسید. باید گفت پرواز معمولی هواپیماهای میان تاجیکستان و روسیه هنوز برقرار نشده است، هرچند انتظار میرفت. ولی شما هم میدونید که امروز روسیه باز به 10 کشورهای دیگر باید رفت آمد هوایی رو برقرار میکرد، اما تو این لحظه ها در این
замина навгонӣ нест. таври маълум аз 20 март инчунин парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистон Русия қатъ карда шудааст ва ин ҳолат буҳрони бесобиқаи нақлиётиро ба вуҷуд овард. садҳо муҳоҷири кории тоҷик дар Русия дармонданд. Тоҷикистон барои бозгардонии шаҳрвандон парвозҳои чартирӣ ташкил кардааст, аммо тавре аз шикоятҳои шумо муҳоҷирони азиз бармеояд, ин парвозҳо на барои ҳама хоҳишмандон кофист ва нархи билетҳо ҳам низ ба ҷайби аксарият гаронӣ мекунанд. ва агар бинандагони азиз дар давоми рӯз вобаста ба парвозҳо ягон хабари наве пайдо шуд, боварӣ дошта бошед, мо ҳатман барои шумо мегӯем. аз ин хотир пайваста хабарҳои моро пайгирӣ кунед. рӯ меёрам ба хабарҳои дигар. раёсати вазорати корҳои дохилии душанбе нисбати як мард ва зан ки ҳарду сокини ноҳияи рӯдакӣ мебошанд парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. ин ниҳод мегӯяд Мавлуда Содиқова ки фурӯшандаи обҳои ташнашикан будааст, бо Фарҳод Мирзо Умаров занозанӣ карданд. навори ин муноқиша ҳафтаи гузашта ба интернет рӯй ёфт. дар видео дида мешуд ки ҷавонзани 27-сола дар рӯи роҳ матҳуш хобидааст. тафтиш нишон додааст ки дар ҷараёни муноқишаи лавзӣ шаҳрванд Содиқова Мавлуда бо пояи оҳанини чатри калон ба сару рӯи шаҳрванди 32-сола Фарҳод Мирзо Умаров якчанд маротиба зарба задааст ки аз ин ҳол албатта гумонбаршаванда ба хашму ғазаб омада пояи оҳанинро кашида мегирад ва ҷавонзанро шадидан латукуб мекунад. дар натиҷа зан аз ҳуш меравад. ҳоло ин ду нафар ба авбошӣ муттаҳам мешаванд. мард дар ҳабси пешакӣ қарор дошта ба ӯ аз 5 то 7 соли зиндон таҳдид мекунад. зан бошад бо шарти берун нарафтан аз маҳалли зист дар озодӣ қарор дорад. дирӯз президенти Лубнон Мишел Аун истеъфои ҳукумати сарвазир Ҳасан Диёбро қабул карда, аз ӯ дархост намуд ки то интихоби ҳукумати нав вазифаҳояшро иҷро кунад. вазъияти Лубнон дар натиҷаи таркиши наздики 3000 тонна нитрати аммониум ё худ селитра дар таърихи 4 август дар бандари Бейрут хеле ноором шуд. пеш аз 160 000 нафар кушта ва 6 000 каси дигар маҷрӯҳ гардиданд. бахши бузурги шаҳри Бейрут ба харобазор табдил ёфт ва мардум ҳукуматро бо фасод ва бесалоятӣ муттаҳам намуда ба кӯчаҳо баромаданд. тафсилоти ин хабарро шумо бинандагони азиз метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед ва ҳамчунин видеоҳоро дар ин замина дар ютуби Озодӣ дар Озодӣ видео тамошо кунед. ман бармегардам ба хабарҳои Тоҷикистон. бахши Бонки Миллӣ дар Хуҷанд мегӯяд наздики 10 000 муштарӣ дар 5 сол натавонистанд пулҳои худро аз ин бонкҳои дар остонаи варшикастагӣ бигиранд. Зебо Сираева, муовини мудири бахши Бонки Миллии Тоҷикистон дар Хуҷанд ахиран нишасти хабарии ин ниҳодро ташкил кард ва ҳамчунин гуфт ки ин ду бонки мушкилзо натавонистанд то ҳанӯз пурра пулҳои муштариёнро пардохт кунанд. дар 6 моҳ Агроинвестбонк ба наздики 3000 муштарӣ ва намояндагии Тоҷиксудиротбонк дар вилояти Суғд ба 529 муштарӣ пулҳои барои пасандоз гузоштаашонро бозгардониданд. мақомоти бахши Бонки Миллӣ дар Хуҷанд гуфтанд бонкҳои мазкур бақияи қарзҳои худро дар зудтарин фурсат ба муштариён бармегардонанд, вале муҳлати онро баён надоштанд. Агроинвестбонк ва Тоҷиксудиротбонк охири соли 2015 дучори мушкили молӣ гардида аз бозгардонидани пулҳои муштариёни худ оҷиз монданд. ин боиси навбатҳои тӯлонии назди хазинаҳои ин бонкҳо ва норӯзигии муштариён гардид. ҳукумати Тоҷикистон охири соли 2016 барои наҷоти онҳо ва Фономбонку Тоҷпромбонк беш аз 3 миллиард сомонӣ баробар ба 500 миллион доллари амрикоӣ ёрӣ кард, вале онҳо то ҳол натавонистанд аз зери бори қарзҳои гарон аз муштариён халос ёбанд. як устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд бо иттиҳоми қаллобӣ дастгир шудааст. дар ин бора агенти мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон хабар медиҳад, Мунира Нигмат ва шаҳрванде барои ба донишгоҳи тиббии Тоҷикистон дохил намудани хешаш бо рӯи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ 8000 доллари амрикоӣ талаб кардааст. омӯзгори номбурда 27 апрел баъд аз шаҳрванд гирифтани пули талаб намуда дастгир шуда, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шаъӣ гирифта шудааст. ҳамчунин бо айни ҳамин иттиҳом 24 июл Сорбон Лутфуллоев, муовини директори Маркази миллии тестӣ дар минтақаи Бохтар, аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ боздошт гардид. тибқи гузориши телевизиони Тоҷикистон, Лутфуллоев аз шаҳрванд Хете барои ба донишгоҳи тиббӣ дохил кардани духтараш 50 000 сомонӣ хостааст. ҳарчанд бино ба ҳамин гузориши нашр шуда, духтари Хете бидуни кӯмаки Лутфуллоев низ имтиҳонҳои дохилшавиро бо муваффақият супорида, холҳои заруриро барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббӣ ба даст овардааст.
و لازم به یادآوری است که مرکز ملی تستی سال 2014 محض به خاطر از بین بردن رشوه‌گیری و کروپسیا در جریان داخل شوی داوطلبان به مکتب‌های عالی تأسیس یافته است. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما از قرب اسعار خارجی یادآور می‌شوم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 31 درم است، یک یورو 12 سومانی و 12 درم ارزش دارد و امروز قرب 1000 روبل روسی 139 سومانی و 60 درم تعیین کرده است که نسبت روز گذشته 40 درم کمتر می باشد. با سپاس از یکایک شما بینندگان عزیز برای همراهی و شنیدن خبرهای تازه. من همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر باز در همینجا در بخش مستقیم با خبرهای نو منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید و روزی با قراری داشته باشید.